okuboria nigo kwabekirwe nabo igukubwatanana asegati yabo bwatani ao eri okorwania gukura obuneriria bw'eking'encho ao ase abana abanyaroka n'abasubati nonye n'abana abamura ayaiga nkoreng'ana naborokiwa berichiko ase University ya Kisii abo bono bakwanire asara egochiacha kubwatikana n'obunereria obwo bw'eking'encho ao chingaki echicho nigo bono banyare gusaba nabo igo gwake kokobuna abana mbabonete ko unereriwa haseng'encho barabamura ose bare abanyaroka nabo igo basubati nonye nabagaka ase chinga cyabo muri kito Daniel Ontiri twariganireti oroboti oronene kubwatikana n'eng'aneyo obuneria bw'eking'encho ao nigo kwabere gokoene kigwa hasi gikabono hastorongo rwagusi umuchando otachikoera bwangoiga onyo kubwatirana tigo kubarro egati yabubwatani ao hasi segiye abana bomura n'abanyaruka b'emyaka emeke nigasi gikabono babere bakwenyora hasi mechandeye egati yabo kunererigwa nakogosererigwa amagimabo obosarwa kumwana omwisike kere mamencha nerichika iga Kenya okwengerwa hasa abana bamura b'emyaka emeke n'abanyaruka n'ikisegi chigenka egati yayande kubatekana nayo abarokigwa b'University nigo omwaka oiga barorekanire ko bahasa omustari obosio hasi segeye n'ababangoiga n'abaiga berichiko kurasa University ya Kisii. Gender based violence neko involve ebintu ebinge nebwate physical violence nebwate social violence nebwate economic violence ebintu buna rape alafu pia kutukana mtu online worrying someone about self esteem na biko include beyond as gender based violence. Tulikuwa tunaweza kuongelea technology facilitated gender based violence, tukaweza kujifunza jinsi ya kujichunga tunapokuwa kwenye mitandao, pia tukaweza kujifunza jinsi sisi kama vijana tunaweza simamia haki zetu na kuweza kuziongea kwa watu wengine, kuwaelimisha jamii. Korengana na barabo kugania nkoraroro ko barai w'eking'encho ao nonye nase bunge kubwatiriria hesegiye nabuna nabo hesegiga hekoera gwetira haso gotiga koyeombia. They should do better and they should implement laws that protect people, especially vulnerable people in society, waweze kuwa protect kutokana na madhara ya gender based violence. And the good thing twairubono chi platforms twaiguchinamba cha DCI chinamba cha usikimie chi platform ao choko report asense mwende women rep we county ya Kisii Moske Donya Dori Saburi. I am from grade 9. I am 15 years old. It was just a mistake. I did not want to do this. Asesegega nigo harigania igikaro n'abana babwata abana negati yabo bayebwatirenetie kubasegeta na kubakwanira igoro yobogima. Na watoto wasichana kama saa hii uko na mtoto, please ende ufanye family planning. Mnanisikia? Yule wa kwanza akiingia, wa pili kuingia ni rahisi sana kushinda yule wa kwanza. Tuweze kulearn from our mistakes. Pale ambapo tulikosea, let us correct. Si ndio? Si imetendeka kufikia saa hii. But haimaanishi ni mwisho wa maisha, ni mwisho wa masomo, ni mwisho wa kusoma. Let us learn, tukubali pale ambapo tulikosea na tubadilishe, ili mtoto wa pili, wa tatu wasiweze kutokea. Sawa sawa? Na iwapo uko na shida, reach out to mtu akusaidie. Ase chinkwana cy'abana baiga abange babo nigo baetubulito n'abantu bamenyete buya asa abange babo bagoseretigwe tibabaisa ko basoera nigati yabo bakaigwa marito n'abanda bande abo balinse yemeke 13. After kupata mtoto, of course sikupata support kutoka kwa huyo boy mwenye alinipea mtoto, and mom aliamua tu ku take responsibility of my child. So I was requesting my Mama County Doris Donya Toto if he can give me support and to pursue with my education. I'm in Form 3, so nilienda Form 4 and I need support. I need a lot of support. It was last year December
wakati nilishika mimba. Of course I didn't know nilishika hiyo mimba. So like this year around February ndo nilijua. I told my mom, venye niliambia baba mtoto alikataa akaniblock na hatujaiongea. Mimi nilifanyiwa SSS 2 weeks ago, hata sijapona. Mimi naomba mama county anisaidie, hata pesa sina, wazazi wangu hawajiwezi, hata sina maziwa, diapers. Nilifanya grade 9. Aso kuboria kwabere gukube kwa sawa iburi kweneke buna bomayeta sabana babo bari chinga kichonsi wakoroboti igoro ya bikore binga bune biga ase wabisa bobanyimbo kero umuntu kare kogenda kuri gasyaye abantu bayigwa basacha babagotibonga abana gogotibonga igoko bwatu kwa butoru amangana yera tokonya kwa abana banda amalito mbako irorere bakobanga ekyagero ndete yota yete ko butoru so ise koba asenaro monto ora tingu kabiso tingu igubororo nali ora tigo sali abana okwa ne iro tingu proper na ndo tingu because abana aba they are suffering omwana obwato omwana alafu matebe omungno yo kwanira ngiketali ke banoko omwana obolito omwana omusinini arafu ayabona nole para ogotara ayabona ibintu byabo byonsibire bya Nkoroba teregeta seni kiaga tembe kurega se county ya Kisii literane ngoro kwa Daniel Untiri